Ese wari uzi ko hari ingaruka ziba zihari zo kuba wakiha subscribe ukoresheje kuba ufite akawunti nyinshi? Hari ibihano biba biteguye nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel yitwa Elite TV Show, wakanda subscribe izajya inyuraho utuntu n'utundi tujyanye no kwigisha Elite, kandi musobanukiwe yuko ari abantu baba barahuguwe. Hano ngaha ngiye kubereka ingaruka ziba zagirwa ku muntu waba warakoresheje akawunti nyinshi. Nuza kubona ino video yari ifite akamaro, ushobora gukora subscribe. Dore ingaruka: kwiha subscribe ukoresheje akawunti nyinshi ni igikorwa kitari cyiza kandi gishobora kugira ingaruka zikomeye kuri channel yawe. Icya mbere, subscribers bashobora gukurwaho na YouTube. Kabiri, ushobora kutemererwa kwinjira muri gahunda ya monetization, kandi murabizi ko monetization aricyo kintu ndamirwa tuba dukeneye kuri YouTube. Ngaho umva, ukoresheje channel nyinshi monetization ishobora kuba uri gukorera ubusa. Gatatu, channel yawe ishobora guhagarikwa cyangwa igafungwa. Ninde wakwishimirwa ko channel ifungwa? Cya kane, ntibizana growth nyayo kuko abo subscribers batari audience nyakuri. Channel yawe bituma idakura. Ushobora kwangiza credibility ya channel yawe. Inama: hagarika kwiha subscribers, wibande ku gukora content nziza, consistent, no gushaka subscribers nyabo. Rero murumva yuko nta cyiza kirimo. Ushobora kubikora ntibaguhe ibihano, ariko ushobora guhita waka monetization mu gihe gitoya, ntabwo wayibona irambye. Rero nimba ino video ikugiriye inama ukumva hari ikintu ukuyemo, wakora subscribe. Tukazabonana mu zindi video z'ubutaha. Ujye no kuri YouTube channel yitwa Glittline ukore subscribe. Ni inkunga ikomeye uraba ukoze. Ciao ciao. Niba ino video hari ikintu uyikuyemo, wakanda subscribe. Tukazajya tubana mu zindi video. Ciao ciao. Ujye ureba kandi video igere umusozo. Turabakunda cyane.